tugatera tumeze nk'amadubu. Afande we ibyo byarabaye, icyababaje ni ukutaruhari. Ikaze kuri mwese bakunzi bacu ba Tuzarutsinda TV, twongeye kubasuhuza tubarikira amakuru yacu uyu munsi. Turi ku minsi 14 z'ukwezi kwa 10 y'umwaka wa 2025. Niba mwanyamuzaniye amasaha y'ijoro tugenda turebera hamwe amakuru avugwa mu karere hirya no hino. Tukwibutsa ko byoroshye cyane kuba wakanda subscribe ukazaza urabonera amakuru yacu ku gihe buri ko tuyashizeho, kuko nako twemeye kuza tubagaza amakuru kuri amakuru y'umwimerere, tugenda dusesengurira hamwe mu bivugwa mu karere. Uyu munsi dufite amakuru menshi yo kubagaza ariko tuza kwihutisha kugira ngo tuze gukora ikiganiro kigufi. Muze kubana natwe murakoze. Ingingo z'ingenzi muko tuza kurambura turakutira imisozi miremire murenge turebe ko umutekano wifashe ku baturage batuye muri kariya gace. Hakomeje kugenda hibasigwa ibitero akenshi na leta y'u Burundi, ndetse ubu ngubu nifite umwanya wa mbere na leta ya Kongo ndetse n'abarabambari babo. Ariko ubu ngubu twibutsa abakunzi bacu, ubu ngubu abantu bahagurutse cyane, bahagurukanye ubugome bw'indengakamere. Ni leta y'u Burundi niyo yahagurutse cyane ishakisha kurwanya bene gihugu batuye muri gakondo yabo, ariko ntacu bazageraho kuko ibyo bakora byose babikorera mu gihugu kitari cyabo. Minembwe si wabo si Burundi, rero ibyo bakora byose bamenye yuko ntacu bazageraho kubera ko bari kurwanya abantu batuye mu gihugu cyabo muri gakondo yabo. Leta y'u Burundi kuri ubu ngubu niyo yahagurutse cyane, niyo ihagurukanye imbaraga zose, ivuga yuko ikwiriye kurwanya intambara mu buryo bukomeye. Ariko burya umuntu urwanira mu gihugu kitari ciwe, umuntu urwanya abagwanira uburenganzira bwabo, biza bigora cyane. Mu mateka tuzi turacari batoya, ariko mu mateka twagaye dufata tugenda dusoma abantu benshi bagenda bagwanira uburenganzira bwabo bimwe, akenshi usanga bakunze kugenda bagera ku ntsinzi bibohora kubera ko bafite ico bagwanira. Dufite imifano myinshi tugenda tureberaho ku bindi bihugu by'abaturanyi byagaye byibohora, byarimwe uburenganzira ariko bakigwanaho bakibohora kandi bakagera ku ntego. Rero buriya leta y'u Burundi iri hariya ihari ku nyungu z'igihugu cabo, ku nyungu za perezida wabo, ariko ntibahari ngo barwanira inyungu z'abaturage, kuko hari nta baturage b'u Burundi bahari. Hari abakongomani, nta barundi bari mu misozi miremire murenge bagwanira, nta barundi bari mu bindi bice babagwanira bahanganyemo na AFC. Niyo mpamvu kuvuga ngo bazatsindira ntambara bizagora. Nubwo bakomeje kwigiza ibirindiro hafi n'amadubu, hafi n'intare, cyane cyane mu gace gatuye nk'abanyamurenge ku misozi miremire murenge, ariko turizera ko ntacu bazageraho. Bakomeje kwimba amatopo yose ahabaga udutorero tw'abasaza bajaga kota akazuba, aho hose umurundi yakomeje kwimba imyobo, ariko iyo myobo bari kwimba niyo bashobora kuzahangamo, kubera ko hari iriya misozi ni imisozi twarazwe na basogokuruza, dufite amateka akomeye tuzagwanira kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso, nk'uko General Kunda Michel Makanika yatubwiye. Rero umunsi Minembwe hiriwe neza no mu nkengero zaho, ni abarundi bakomeje guteza ibyo bibazo, niyo mpamvu tubaye nk'ababatindaho. Ariko ubundi haracatekanye, n'amadubu ari tayari ari maso. Isi yari yose umurundi azakubita isasu bazamusubiza irindi sasu. Umuriro ni umuriro, kuko n'ubusha Afande Rugabo yavuze ngo ukongere mutebutsigara kuvuga ngo waduye nazo zamwe itabi, namwe muza mu mwirinde itabi. Ngo hari intambara ngo ije kugwana ngo irakomera, ngo intambara imaze gukomera, ngo abo basoda baravuga ngo Afande yaduye yamwo itabi, yatsaze yamwo itabi karagwana biteye ubwoba. Marihemu Mutebutsi aravuga ati nimba yamwo itabi namwe murimwe. Rero uko abarundi bazaza ameze kose bazasanga amadubu nayo ameze uko nguko baje bameze, abarase abageze kure, kuko ntabwo amadubu azigara acika intege muri iyi ntambara bamazemo imyaka irenga 8 babagwana na leta mbi, na leta ya Kinshasa yimye uburenganzira bw'abaturage, aho bagenda bafunga ibintu byose. Mwage mubona bafunga inzira zose zibaho kugira ngo umuturage w'umunyamurenge ntabeho, kandi n'ubundi ntibyemewe no mu miryango mpuzamahanga kuvuga ngo umuturage ngo bamwime inzira imugemurira imuhahira. Ni ibintu bitabaho mu isi y'abazima, ariko leta y'u Burundi na leta ya Kinshasa bakemezanya gufunga inzira zose zagemuriraga umunyamurenge yaboneragamo umunyu. Biriya byose ni uguhonyora uburenganzira bw'abaturage, ntibibaho. Ariko turizera ko bizagenda bikunda. Amakuru dufite nuko amahanga cyane yakaniye leta y'u Burundi, leta ya Kinshasa kuba barafungiye abaturage ibikoresho bibafasha mu buzima bwa buri munsi bimaze no minsi yose. Kuba leta y'u Burundi na leta ya Kinshasa bahanganye na MLDP, M23, AFC ntibisobanuye kuba bakwiriye gufunga inzira z'abaturage, kuko umuturage ntahuriye n'ibya siyasa, ntahuriye n'ibya politike, ntahuriye n'iby'intambara. Niyo mpamvu amahanga cyane yashize igitutu kuri izi leta zombi zashatse guhonyura uburenganzira bw'abaturage.
ubwo MRDP na M23 na FC bagiye berekana akarengane babwira amahanga yuko abaturage bagowe bakomeje guhura n'akarengane ka leta ya Kinshasa na leta y'u Burundi bafunga ibintu byose byakwiriye kubafasha. Turashimira abacu baturi imbere bakomeje kugaragaza akababaro akarengane k'abaturage b'Abanyamulenge n'abatutsi muri rusange bakomeje guhura nako mu gihugu cyacu cya Kongo. Uyu munsi wo musozi miremire Murenge ni amahoro, haratuje nta kibazo. Mu gice cya Rurambo naho haratuje ahagenzurwa n'amadubu. Zayibogo niho havuga yuko hari umukoneri witwa Ntagawa wakoreraga muri FARDC ubwo bamuhamagaje ni kompanyi bakitaba za Baraka kandi tuzi ibyo bamuhamagaje ntituzi imisyo bamuhamagaje nimba bafite kumuhindura bafite kumuziza inshingano ntitubizi, bakaba bamuhamagaje n'abandi basirikare ayoboye ba FARDC barenga 100 bose bakaza kwitaba berekeza mu mujyi wa Baraka ntituzi ibyo bagiyemo. Hakaba hasigaye abasirikare b'Abarundi bamwe bakorera ahantu bita zabijojwe ahandi ku Irango. Ni mu gihe mu kwezi gushize kwa 9 abandi basirikare benshi barenga 200 bazamutse za Minembwe baje mu duce two kuri zivuga ngo bazakomeza bahunga bari umutekano wa Mikenge. Ayo niyo makuru umusozi miremire Murenge. Reka tuke no mushasha naho turebe ibivugwa kugira ngo dukomeze tumenye uko amakuru y'akarere ari kugenda. Uyu munsi ihuro rya Alliance Afrique Congo FC23 MRDP bagwanye ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bagiranye ibiganiro na leta ya Kinshasa barebera hamwe uburyo bakwiriye guhagarika imigwano hanyuma bagakomeza ibiganiro by'idohane. Mu gihe muri iyi minsi yarasigaye hagaragara intambara nyinshi mu bice bitandukanye za Karehe, baganira uburyo bashobora kuganira bakaba bahagaritse izi ntambara bagakomeza n'ibiganiro by'idoha. Ni mu gihe yaho Buvira hakomeje ubwoba bwinshi, ingabo nyinshi zari za FARDC zahavuye zerekeza mu Mushasha za Baraka n'ahandi bakomeza gutinya ko ngo AFC/M23 ifite kwigarura umujyi wa Uvira, yuko bafite amakuru yuko iri huriro rifite kwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Bakaba bakomeje guhungisha ibikoresho byinshi. Amakuru duhabwa n'imbo zacu ziri muri Uvira, amakuru kuri yizewe nuko Uvira hasigaye abasirikare bakaba FARDC bakeya bishoboka yuko abenshi bakomeje guhunga bazamuka muri Mushasha za Baraka ndetse na za Fizi n'ahandi bahunguye umujyi bahungana n'ibibunde byabo za rutura bavuga yuko bafite amakuru ko M23 ifite gufata umujyi wa Uvira. Ane makuru avuga muri Uvira nuko hari ubwoba bwinshi bakomeje guhungisha ibikoresho byabo leta ya Kinshasa batinya mutwe M23 ko ufite kwigarurira ubu mujyi wa Uvira, ngo bafite amakuru ko ngo babagiye babarangiza ahantu hatandukanye muri imisozi ngo bakomeza kongera ingabo nyinshi AFC/M23 muri biriya bice byegereye Uvira. Bakaba bakomeje guhunga berekeza mu Mushasha wa za Baraka n'ahandi bahungisha n'ibunde byabo. Amakuru duhabwa nuko muri Uvira asigaye abasirikare bake ba FARDC abenshi bahari n'abazarinda ko FARDC bakomeje guhunga berekeza muri uriya Mushasha. Andi makuru nuko ku munsi wa none iminsi 14 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2025 nuko abanyepolitiki batavuga rumwe na Tshisekedi Chilombo barimwe n'uwahoze ari perezida Joseph Kabila Kabange n'abandi banyepolitiki biwe barimwo ba Moise Nyarugabo barimo ba Matata Ponyo benshi batandukanye bahuriye mu mujyi wa Nairobi. Ikibagenza nico tutaramenya ariko mu busesenguzi bwacu twashobora kubaheza bukeya kuri Tuzarusinda TV. Ta kindi cyahuje bano banyepolitike muri umujyi wa Nairobi ni ukurebera hamwe uburyo bashobora guhuza imbaraga bakagwanya ubutegetsi bwa Kinshasa bwa Tshisekedi bakabuhirika hakoreshejwe imbaraga za gisirikare cyangwa se za diplomasi nkuko byose barabifite kandi babifitemo ubumenyi. Reka dutegereze turebe ko bizagenda, ariko mu busesenguzi bwanje buke nababwira nuko bashobora kuvuga ngo kuri uyu munsi wa none dufunguye icyama cyacu kizagwanya leta ya Kinshasa, leta ya Tshisekedi. Niba dakora ico ngico baravuga ati twihuje na AFC kugira ngo dukomeze tugwanye ubutegetsi bubi. Ayo niyo magambo abiri byenda barafungura icyama cyabo cyangwa se bavuga ngo twihuje na AFC ku mugaragaro dutangize tugwanye ubutegetsi bwa Kinshasa, kuko nta kindi cyabazanye hanga no kurebera mu byo bashobora guhuza imbaraga ngo bagwanye ubutegetsi bubi bwa leta ya Kinshasa. Mwakomeza Pacifique Kamunegu kandi bagarera aho mutagera ubabwira amakuru y'akarere. So twabasaba no gukora subscribe mukadukunda, kuko iki ni kinyamakuru cy'Umurenge cyagusiga ngo kizakubaza amakuru avugwa mu karere hirya no hino. Tuyibutse kuzoza mukora share ndetse na like kugira ngo tumenye ko turi kumwe namwe, mutwereke ko turi kumwe namwe, muzuko muri abakunzi beza kandi mukomeje kugaragaza urukundo, kandi muzakomeze murugaragaze mudukunde, kuko natwe tuba tubagaza amakuru yizewe y'akarere. Mugira ibihe byiza, turabakunda cyane. Ikiguzi cyose bizasaba tuzagitanga, igitambo cyose gisabwa tuzagitanga, ariko tubeho urugamba tuzarutsinda. Twarakeye nuko ngara kwironoho basanga abasore nigwanaho baraberewe bafite murare urugamba turarugenga. mureme mutuze, ahasigaye muhaguruke murwanire intambara.
turi kumwe n'Imana isumba zose.